Pastor Dennis Kintu umulisa w'ekanisa ya Empowerment City Church International erukushangwa mu cyaro cya Chesiga East mu Rurembo orwa Hoima ubwo yakwatwa bwa nyuma y'akatamba ka mukwasira arikuteera abakurasi kuranda nko mu rugo cyanda hame kutuyaza akanyabwenge ninga hari social media zino bagamba siri munyoro njaba maramo kam zinava maje polisi irikorera habiragiro bya Hassan Kasabantor RDC wa Hoima City yakwata pastogu n'abandi bantu batano kubuzubwa hakasiyo n'akahindo ahanshongeji mwari udeke mwe bayita terrorism kati yawo bakagitira kwirwa tutinga abantu bakunganya wamu nge mubera bakole kikyamu ngomaloze nti nsobola kola ki kubakuma tukuta abantu 10 nga mwe muri pastor omumyuka wa pastor omukuru akulira ebyamawulire ku pastor yakutta akatambika no kasatulating ku social media tukwatiddemu abagobereza abawala abeita abaana ba profeti bonna tubalese wano beyakubye bennyini abali mu katambi abakubiddwa n'abakyala abakulu beyakubye bonna tubalese wano bakole statement batubulire bo bakubiddwa lwaki ubu polisi erukukwata pastogu hariho ababagumize ngo batamukwata nkawe nkomuzaire we infact abaire nkomuzaire omuzaire akulinda abaana abandi akubasomesa abandi akubalisa akubaraza aliko omuzaire omwana we nawe akola ensobi omuzaire amufubira kumbayita wano eggulo ndoza yasose babriefing kati bonna bagamba otukuba twakyagadde naffe kyabadde kyeyagalire bakyagadde tibakumanya nyikirize yibalumu government dini kazi mzani zitandika barabazaire license bazitorerezeho bazigendeho bazisupervisinge bareke kumiga abantu akisika hariho abashaba ngwe kanisa eje kingwe kandi egaruke cyondozo bweho kanisa eno kayijjaho mwaka tegenzera emyaka nk'ebiri kenehereza ekikura nkabaikazi netuuza obusinga omutoko ubwa hati pastogu nabo yakwatwa nabo bari ha polisi ya Hoima Central Police Station ubwo kuchondoza kurukugumizamo gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.